Anya laki din! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya, nga inkam pinaulwan. Naimo! Ito'y drama tayo, anya laki din! Imawag ni Belen nga anak ta, lakay. Kasta ka de? Anyang itimbaga na. Mapanta kano iti ayanda inton umay alawas. Adda kano napatag apag nada nga gasawa. Ket awan agawer iti anak da. Mapantaan mo iso timbaga na. Narigat mat, no saan ta ida apatgan. Awang ano, dama ko na dyan anak ta. Nangro na dyan manugang ta. Ay, day ta nga ruti pampanunutak, lakay. Iso anasken a mapanta. Kasanungay, awan mo't kwarta ta pagpasahay ta mapan. Di ka madanagan, lakay. Kuna ni Belen, agipaw iti kwarta apag plete ta. Kaslaawan mo dagiti agasawa, bakit kinlakay akaro ba? Bakit? Awanda, napanda ka no ijay ayan ni Belen nga anak da. Kasta kaday. Ay, sayang ah. Apay anak ko nam asayang. Kasangay ngamin na Uncle Nola inton sa badaw. Sayang, kaputa di da maramanan dagiti sagana da amakan. Kasta ka dela kay? Husto laang man taawan dagijay nga agasawa. Amumatan ti ugali da no kakasta nga adda pasken. Ay, pudo da ita ko na, bakit? Kurang laangan kat iyawid na amin ti mabati amakan. Di dala agbain. Iso husto laang tawan da. Wala ngin nga aldaw, kit kasangay kon bakay. Isu anas kay na mapan mo awisen amin akaruba. Iti kasta, dito'y tayo amay na mangal daw intun sabadaw. Wan lakay. Dayta talaga ti aramida. Di mo liplipatan nga awisen danar daw nga agasawa. Tamno da kadwa da nikaw nga agparte iti baboy. Wan lakay. Mapanak intun madamdama. Oh, Nelia, nikaw, mangan kayo lata. Ado ti makan, di kayag babaeng. Sayang betlaeng do saan amay baws. Una na, agyaman na. Ngay, apay ngay. Kaslawan mo danardo nga agasawa, bakay? Kunak man no inawis mo ida? Napanak ijay balay da. Ngam nakakandado mo tiruangan da. Kuana na, tata. Awan da Uncle Nardo ken Auntie Narda. Napanda ngamin ijay ili. Ijay ayan ti anak da. Kasta kaday. Mas daawak. Daputa itaman pa nga awan da. Ketunggal adda paskay. Ket isuda nga agasawa ti umuna asumangpay. Naira na magayam nga adda na pananda. Inag kun dagiti imbilag nila kay ko akarni. Ibilag minto manen inton bigat. Iti kasta, san amadadaal? Nagaduntumag namin ti impadawat ni Tata Nuli. Ne, karnimot day ta imbilag mo, Nelia. Sa dino nga iti nangalam iti dayta. Nagadumatan. Ne, da kayo matgayam nana. Nakasangpot kayo gayaman. Napan kami ngamin ijay ayan da Tata Nuli idi namin san nga aldaw. Kasangay na ngamin. Iso nagado ti sagana da. Saan ana ibus? Iso nga impadawat dan Kasta ka de? Ay, una yan. Apay ngay adida kam inawis ni Mari Nansay. Napan ijay balayo nana. Awisin na kayo kumangam awan kayo. Naira na ngamin anapan kayo ijay ili.
Talaga kit di nga imot da. No talaga kumakayat na kami nga awisan, may salawas, sakbaji kasangay ni Parinole, o ti impakaammoda kuman kada kami. Iti kasta, itantan me, iti ipapan me, jay ile. Anya? Ngam, sa bagay mo't kit di Nairwamak matan iti ugali dagi jay nga agasawa. Napaklanda nga imot. Kasta ka di ba, Kay? Apay kasta unay ti ungat mo, ay? Agasam, nagado di imbilag da nilya akarnay, nga impadawat kano da marinansi nga agasawa. No inawis data kuma. Oh, di ada ko ba matkas di kaado nga ibilbilag ta ita. Baya mo? Nodan tumot paskan dito balay. Saan tamot idangaw awisan? Inimutan data? Di imutan tamot ida. Ay nakasta unay ti unget danana narda nga agasawa. Asino man ang ti kabuisitan? Ti kunada, saan kano ngamin nga inawis ni nananan si Ida, idi kasangay ti asawa na. Anya? Imbagak lang aro din anapan ni nananan si Ije Balayda. Ngum naira na nga awanda. Agong unget latta. Kunana pa nga imot da kano nga agasawa, iso adida inawis Ida. Ay, unay mo't tindagi diyang agasawa. Kasdi da talaga, no paskan ti pagsasaritaan. No mabalain, tunggal at da paskan, kat di da lumangan. Sapay nagalas ti ugali da. No awan mayawid da amakan, kat ibagada abitin ti sagana. Hay, una yan. Nay, si kamat kayam ti masabat ka o marinarda. Maray, mangmangagnak ka day. Ay, awan kumarik akasken ka nga imot. Anya, imot ko nam kanyak. Apay, adda ka di inyimot ko kan ka. Di ka man agin di mo si kananse. Anya, ay di ka maawatan maray. Anya ka di ti makagapaw no apay akasta ka maten kanyak. Gapo, tadida kam inawis idi kasangay nila kay mo. Inton adapas ka ni Jibalay May. Sanda kayon tumat nga awisan. Anya, Kasta ka di ba, Kay? Ay no, nagsaya atin nga no kasta. Agparti ka no itidwa akaldeng kan may sababoy. Iso anas kan nga awisan ta amin ako kumari kan kukumpari ta. Ay, una ba, Kay? Awisag amin. Ngamdaran si nga gasawa. Ay, ultimo da. Jak kayat nga awisan ida. Oray pa'y ngumisid di abot ti agong da iti kakaangot da iti mapulpulpugan akaldeng. Oh, anya kuma. Ay, un ba, Kay? Uray saan tayo nga awisin dagi dyan nga agasawa. Di damot ang mga agawis, no isuda ti agpaskay. Ay, bukudan tayo ti makan. ado tinabati amakan nana. Sayang met no saan ama ibos. Ay, ure ado tinabati. Awan dagyawawig. Nangan kayo nga rudan. Alangan nga agyawid kayo pailaan. Anya, Kabaulan mi nga ibusan day tang agasawa. Iso apa nga siyo. Tadi kay agibalbalkot. anya. Nagpaskin magayam na nardaw iti kalman, bagay, Wen, lakay.
Ngem di data inaways, gaputadyak kanu ida inaways, idi kasangay mo. Anya, kasano nga awisan? Kit nairanamot nga da na pananda nga agasawa ideal daw ti kasangay kaw. Day tangarod ti ibagbagak lakay. Ngem ti kuna ni Marinarda. Impakaamuta kumakano kadakwada nga umuna. Iti kasta, intantanda ti ipapanda ijay ilay. Anyan? Apay, isuda ay ang agasawa ti importante asa nga ilay, no bilang lang. Ayun na yan. Isugayam ti makagapaw, no apay asaan da nga may nagawis dito'y balay. Nakay, anya ngay ti si daon ta inton madamdama. Adapay mo di data akaldirita ital daw. Ipapudot mo na, taisun ti pangrabyan. Kas kalasaan ama umuma. Iso lang nga iso ti si data. Papudot la papudot. Di matla ba ibusan. Isungarod apaspasan ta asidaan. Iti kasta maibusan. Narigat no bumayag. O sige, day tangaro ti papudot ko lakay. Sayang mat ano ipadawat talaan ka nagiti imot akakaruba. Ay wala. Dagitakid din imot akaaroba ti padpadigwa mo no padawatam. Sarang! Ay, alanay ko. Ni, apay ngay lakay. Agsikal matan ti tiyan ko. Anay ko, nagsakit na talaga. Anay ko. Apay ngay ba kay? Ay, Amangan kit dimot no danakan mo anay kontra. awan mat. Tilang mat pansit ngayon papudot ko itay bigat tikinan ko. Kasta ka day? Kit apay ngay ngatan? Diyak ka mo lakay. Talaga nasakit ti tiyan ko. Anay ko! Anay ko nagsakit. Diyak ka mo ti aramidak. Anay ko. Malala. Mabit lang. Tagayabak iti kaaroba. Ay, anyangay na itoy. Apay kay agkarasubliak dito'y CR. Ay, manungal daw na kastoy. Agkakapsutak. Bakit? Partakam mo ta. Apay nga po ranak ngay. Partakam ko na. Tanay, kwa. Rumaran. Anya ti rumwaran. Ay na, nadadahil nga ron ti tiyan ko. Puro danuman ti rumwar. Iso adara sambutan ah. O sige, mabit lang lakay. Awan, malpasa kon. Awanan. Ay, ay sos rimaran. Nagbayag kan tumit arumwar. Di ka makaawat. Mabit lang ko nakmat. Ay, mabit lang. Lakay, amo ko no apay, ngagpadata, anadadaol ti tiyan na. Ay, bakit? Gapo iti kanayo na panangipapapudot ta iti sidaan, paulit-ulit. Manong aminin nga aldaw tinapalabas, nga misupay lang nga iso ti sidsidaan ta. Wan nga ron. Uray mo ngamin dagiti dandanin mabanglas. Kat impapapudot talata. Impadawat tala kuman kadagiti karuba. Wan nga rudlakay. Ita, na amiris kon, adakas gayam ti agbalin ana imot. Uwan ba kay? Awan na saya at nga iten. Tinaimot at tao. Anya laki, day. Di mo imutan ti pada mataaw. Tapnoon na saya ataw ti magunod mo. Mala, papagayam.
Itan tinaggibusan ti may sapay ang pagkasarita ni Tibiyag, ngayon tay pinaulwan. Na imaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Boboy Tarakay. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayong kampi na ulwan. Sideline! Dito'y drama tayo, anyalaki din. Ay, anyalakit din ti kastoy biyag aya. Ay, anyalakit din aya. Ay, Kele! Agururok ka dita. Idinto tadyak makaturog. Gapo iti kapapanunot ko. Hoy, Kele! Ayan, Tipor. Ayan na. Awan por! Salbag ka! Agsang-sangit ka. Apay, May stress ang agpampanunot, Kelly. maturog ka kit din, Manda. Ay, makatutulog ka talaga. Ay na, kaslawan parikot na. Hoy, Kelly! Kaano tayo nga umasinso? Inton bigat. Inton bigat nga umasinso tayo? Awan topay ka ng tayo inton bigat. Ang sapol kayo ti panggadam. Agbisilan dagiti anak ta. Bintot, ingkaban ito dahi ti bagas asa nga salop iji balay damanda. Awan ka no isa ang daita nga agsapa. Wala nang. Kaasimat dagiti anak da ang mabisinan. No apay nga men asaan amanggad ni Manong Kailay. Manmano nga raw da maadaan iti trabaho. Tultulungan na latan ni bakit na iti panaglablabada na no daduma. Mala, nasayat lat tamot saan ba't akanayaw nga adda agpalaba kadakwada? Isu nga rod ang maawanan da iti bagas no daduma. Mala, ipan mon da ita bagas. Tapno agluto dan. Uray saan da nasukatan. Tulong tayon kadakwada. Well, nanang. Nakapulis ka mait Manong Kailay. Indak man nagsapol iti panggadak. Ay, wala. Nasaya at ano kasta? Kita anak man, Bintot. Mayat ka dimot lang tibis ngay ko. Uwan Manong. Bagay mo. Kasla, o si Rizal Aguray ka. Anya day tay gamo nakasupot. Bagas samit. Uwan Manong. Bagas, papaitad ni nanang. Tawan ka numot isa ang yu ita. Mala. Ipan mo ni Jay kusina, Bentot. Tamang isang ton ni Manda inton sumangpat. Napananaya. Napanain nala dagiti lalabaan na manipod kini Mrs. Lee. Malang raw. Ipan kon da iti bagas si kusina yaw. Kat say-saya ata tagsapol iti trabaho Manong. Wen, Bentot. Kat masigurado nga damas sa pulak. Iti dahito yakin na tayo ko. Imposible nga awan ti mangawat kanyak. Sa apay ko mga rod Manong. Adikat kaasi dagiti anak yaw ngagbisain. Na, si kagayam day tamasabat ko lakay Jimmy. Way na ponsa. Inak man armen tay balo di tamiyanan. Immal aldawan, inka agaram. Kan maysa, di ka mabain nga agaram kat laklakayan kan. Anya lakit din aya. Nagkairak tumay. Siya timalaan ni Kelly aputot ko iti kinatair. Kita man ni Kelly. Nagtarunay. Ngamsadot mat. At least, guwapaw. Jak ammo kada kayo nga gama. Hoy, lakay Jimmy.
Bagbaga mo di putot mo ata agagat. Kaasi dagiti anak-dakan ni Manda ang mabisbisinan. O di bagam ngamin kinimanda ka anakam tagtrabaho. Ngamin, madadail lang ti kinatayr di anak ko no agtrabaho. Nang runa pa no construction, when no agkabite, when no... Ay sumardeng kan. Agraraman. Ha, awan serbi ti kinataer. No agkiraos matibokset ti pamilyam. Maawatam, lakay Jimmy. Ha? Ay, saan mo Ay di kan sumungbat. Di ka katagbain ah. Proud ka latay di anak mo asadot. Puway! No kasta, sika ti aking kuko iti deto a restaurant, madam? Juan, siyak na ron.Ag-apply ka ka din, Mr. Pogi. Na, nagalasan ti boses na. Kasarsarita ka, Mr. Pogi. Ha? Wan ma'am. Agaplayak ko man. Sige, naawat ka na dagos. Naawat akon, ma'am. Juan, umay ka. Isuro ka kadagiti rumbang nga aramidam diti restaurant ko. Ayos! Naawat ka dagos! O anya, Kelly. Kaya't nagtrabaho diti restaurant ko. Wan ma'am. Kayat ko launay. Mabalin ka diti ag-advance iti sweldo, ma'am. Awan ngamin bagas mi. Kasta, awan ba siyo? Sige, tangay na taer ka. Tatgan ka. Ay, agyaman ak, ma'am. Kaya't mo ka diti sideline. Wala, ma'am. Anya a sideline day ta. Ay na, agyaman ako unay lakay. Gaputan na addaan kan iti trabaho. Kat nakagaatang kan iti bagas kan sidaan. Wen, bakit? Naimbaglakit din alakay. Tani, nasakitan dagiti ramay ko iti panaglablabadag. Agsugat-sugat dan niya. Nakap-apgas. Ala, di ka makilabadan. Kaasi ka, Mike. Wan alakay. Aginanaak pa iti panaglablabadag. Tani, naapgas at talaga dagiti ramay ko. Anya, da kami ti umayo pagutangan, tatang? Una, tamok Mike nga dan trabaho ni Kelly nga anak ko anatair. Kwa ngamin, tatang. Mano ka di aya ti utangan yo? 5 gasot la kuma. Kwa ngamin. 2 gasot la ang tinatda kwartami. Igatang ko pa iti gatas dagiti ubing. Hindi mo idan paggatasin. Mutukid din ta utangak. Itayak man ka bareng mga abak. Pasensya kayon, tatang. Taawan maipautang ko kada kayo. Nang runa pa'y nga ro, tas sugal mo ti pangaramatan niyo. Anya, apay nga imutan nak. Katya anak ko matiyag trabaho. Talaga nga awan maipautang ko, tatang. Oray anya pa iti sasawan niyo. Oh, Kelly, I love you. Pressing? Di ka danog. Ikan ka manin iti dakagattag. Iti kasta at dakwarta. Wala, Pressing. Ala, ikanak nga rudan iti kwarta. Wen, ikan ka. Harakupan ka pa Ay. Gusto na. Ikanak din iti kwarta. Kaduom ati itad mo.
Oh, ato'y bakit? Adot ti kwarta nga ited ko ken ka. Ha? Nagadumanan ti kwarta nga ited mo kanyak, lakay? Ay na, agyaman ak no kasta. Amom ka day, nabayad akong ti utang ta iti store ni Nana Benita. Agasom ngay, 4,000 tinaorno nga utang ta ijay. Nasaya at met no nakabayad kan. Wan lakay, kat ita, taadumanan ti inted mo a kwarta, ay kat agurno nga kun tapno addan to igatang iti school supply inton umay nga enrollment dagiti ubeng. Uwi na, bakit? Ngam aguray ka, lakay. Mano ay ati sweldom iti restaurant a pagpapaayam? Taapay ang nagdakkel ti nyawat mo kanyak ita sweldom? Kuha bakit? Amom ngamin, adda sideline ko. Sideline? Wen, adda sideline ko. Anya ngay day ta a sideline mo, lakay? Basta sideline. Di mo damagan no anya. Basta adda sideline ko. Sana bale, ta saan mo't adda kas a sideline. Alangarod lakay. Sige latta. Agawa am ti ag sideline. Tapno kanayon nga ano ti mayawat mo a kwarta. Oh, ati ti limang gaso, tatang. Ikan ka, jak pabayadan. Ngam igatang yu iti kanan nyo Saan kat nga isugal yo, wano itayayo. Wana, kitrumbang lang kanak iti kwarta. Gapota ni Kelly nga anak ko agwapo ti agtrab-trabaho. Saan mo tasi ka? Nagalas kat ti kastan a panunot yu, tatang. Puno mo ta. Ket manipod ita, kanayon nakon nga ikan iti limagasot. Ngamen, jay anak ko agwapo ti mangmanggad. Tay anak ko anataer, anailawan lang anang asawa ken ka. Anya? Nay, nagadumat tanday ito'y bagas nga inyag mo, manda. Wan antipunsa, ngamin kanayon dak iti nga ikan iti bagas. Iso nga ita, taadamatan igatang ko. Oh, di paranudan kayo mat Ay imbag man taado itan ti kwartayo, manda. Ay na, anti, saan mat nga ado ngam adamot umdas Ay nasaya at no kasta Ay ngam imbag man, taada trabaho ni Kelly. Wan anti, dakkel samat ti swildo na. Saan mat anti? Ngam dakkel ti sideline na. Sideline? Anya gay ti sideline na. Di nan imbaga. Sana balik no. Tamay at ti sideline na anti. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno makabayad kayon kadagi ti utang yaw. Nakabayad akon anti. Iso nga awanan utang ko ita. Ngamin, dakkel ti patmatgadan nila kay ko iti sideline na. Iso na nagsakak anti. Makaangsak iti nalukay. Ay huwan kaanakan. Malangarod, agurnong ka. Di ka gastos. Nang runa no awan ka us-uskan na. Tapno makaurnong ka. Hello, Kaylay. Tenga trabiin, ngam di ka pala nagawid. Di kagdanag. Tadak dito'y sideline ko. Ay, kasta ka de. Anya nga minti araramidem dita sideline mo Tateng nga trabiin, ngam agtrab-trabaho ka pailaan. Basta. Ala, maturog ka kit din. Tag sideline nakpay. Bye. Hello? Nigdapnan? Ag sideline ka no? Mga turturo ka kumatan. Ay, anyalakit din ayan nila kay ko. Nagagat nga ag sideline, nga uray teng nga trabiin. Ni manong kay, ay hindi dyan tayo pikahat yung restaurant. Ay, dito'y gaya restaurant ti pagtrabaho na. Anday masidag a babae. Nagsiksiman. Inagkan na ni manong kay, Ano ti
Kahit sa unday daw eh. At ang samat relasyon da. Nay, di jay. Rumor dan samay. Ay, ipay man. Surutak ita. Asla sa palit atap ka. Manang, udno timbagakan ka. No kaya't mau, kuyugan ka iti pagnanaidan da dya babae. Anya? Saan ko adagdadaulan ni Manong Kelly, Manang? Gampud no ti bagbagak. Adda nga tayo iti pagnanaudan tay babae? Diyak lang mau. Tapi manawak adago sa hindi din nakita kasimrak da iti apartment. Amom ka di Manang. Ay na, nakasalabay pa di babae kin ni Manong Kelly. Sakit kis-akis kin ni Manong Kelly. Anya? Asino kayo? Iso da ita ti babae nga bagbagak, Manang. Asino kayo? Daytoy a babae? Anagalas ti boses na? My loves, asino da kita? Aha! Daytoy gayam ti kunam a sideline mo ha, Kelly? Manda? Berto? Adda kayo ditoy? Ah, daytoy gayam a babae ti sideline mo ha? Ha! Sabagay, a group pa a rich. Kat sige, Kelly. Sige laang. Ngam agsinatan. Total, kunamot nga agin enjoy ka iti sideline mo. Ha? Ay, saan bakit? O, kung kunaklaang? Ay, agsinatan! Di kan sumangsang pati di balay. Agnaod kan dito ayan ti sideline mo. Ay, saan bakit? Pangasim ta, di nakisina. Kelly, my loves! Dito'y kanayan kong agnaan. Ikan kay dada kwarta. Ha! Agsinatan! Intan, Berto! Wan, Manang. Saan manda? Urayan nak. Kwarta lang ti kayat ko kenkwa na. Nukas na, saan apod no nga agayat ka kanyak? Pues, isoblen dagiti kwarta ng intad ko kanka. Ikatan kamatan iti restaurant ko. Ha? Nangagmuatin baga. Isoblen dagiti kwarta ng intad ko kanka. Nakalista amin. Isoblen! Ay, anya laki din aya. Agtrabaho ka, iti ustaw. Kat di ka ag sideline, iti saan ngumno. Iti kasta, saan ang madadaal, ti pamilyam. Anya laki, Jain. Malah, papagayam. Ditan, tinaggibusan, ti may sapay ang pakasaritaan, iti biyag, ngayon jay pinauluan. Sideline! Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti may samanin nga istorya nga inkam pinauluan. Coco Milo. Ito'y drama tayo, anya laki din. Papanampo ko, nakapalas kamot. Adabit papanak, Jinky. Sa dino ti papanam, Papanak man ijay ayan da pari na to. Kasangay jay anak na ita. sigurado ang mabartag ka man nga agawid, kuko. Saan? Anya asan asasawam dita? Basta nagkuyog kayo kaninato, mabartag kang agawid. Saan mo ta? Bakit? Saan mit bakit? Uy, imbag kumano di mo isbuan deta pantalon mo no mabartag ka. Anya? Nagangsag tumanan deta pantalon mo, ta di mo mapupuutan ti umisbo no mabartag ka. Anya lakit din ni bakit aya? Di mo ba't pigsahan ti agsaua? Kababain. Mabain ka, katpudnumat nga isbom ti sapin mo no mabartag ka. Gustoon, Jinky. Dinak ba't ibabay na? Sumardan kan.
Maginom tayo lang, pare. Ado ti arak ken pulutan. Wala, pare na to. Agrenak tayo iti arak kan pulutan. Ay, pare. Nagyaman na ka. Pinatgam ti awis ko ken ka. Di ka mapagkadkadan, pare na to. Malakas ka sa akin eh. Ay kat inawis mo kumamot ni Mari Jinky Tapno maramanan naman dagiti handamay, pare ko ka. Diyak maramid ti kayat ko no adda ni Jinky, pare na to. Nasaysaya atan no saklaan ti umay. Sika talaga, pare ko ka. Talagamat, pare na to. Pasalsalilaan ti asawa no kastoy apasken. Pare na to. Asino jay babaya nakatakder iti abay ti atidug alamisaan. Jay, nakabado iti nalabaga kan agparparang timuging ti barokong na, pare ko ka. Wan, asino day jay babae, pare na to? Ay, dahil ti katugangag, pare ko ko. Anya, katugangan day jay babae? Ubing matilangan ha? Ay, ubing latilangana ang baketan day ta, pare ko ko. Iyam amunak man kini katugangan, pare na to. Kaya't ko ang makasarita. Ala. Umay ka, pare ko ko. Mapanta, iti ayan, te katugangag. Mama, iso ni pare Koko akong pare. Pare Koko, iso mat ni mama. Nagpintas matan, tinagan mo, Koko. Agyaman na, nana. Ay di nakawagan iti nanak, Koko. Awagan nak iti Melon. Nice to see you, Melon. Kasta ti kayak ko ngayawag mo kanya, Koko. Panawan kayo pa mama. Pare Koko. Inakasikasuan dagiti sa ngailit. Sige, inakaon. Sige lang, pare na to. Are you single, Koko? Kwa. I'm double, not single. O, chokar ka matgayam, Koko. Ati kaya't ko asawan. Ada ka din asawam. Adamat maysa. Adamat maysa. Apay, adapay panggap mo anayunan ti asawam. Kumaan ada kumayat, Melon. Manglokloko ka, Koko. Sana ka mang lukloko, Melon. Manutawan mo, Melon. Ala, pugtuam no manutitawan ko. Kwa. 50. Ano na yan? Nagubing matanday tatawa na 50, Koko. Ay na, bakit akon? Sana madlaw bakit kan, Melon? Ala, pugtuam mo no manutitawan ko. 60 years old. Saan? Ijay eksakto atawon ko ti pugtuam. Kwa. 64. Wrong. O sige, ibaga kon ti pudno atawon ko, Koko. Manungay, Melon. 69. 69? Sana madlaw Kasla 50 lang titawan mo, Melon. Oh, agyaman na. Koko? Apay, Melon. Balo akon itinatay. Anya? Balokan itinatay, Melon? Yes. Certified single. Kaya't mo ka di kas kanya, Koko. Wala. Kaya't ko launay, Melon. Adamat na sawam.
Jack mo't kadwa ni bakat ko ita. Isu single lah. Ay, nga ti kayat mo asawan. No, kadwak ni bakat ko, ada asawak. Ngam no Jack kadwa, single lah. Iprot, Anya nga iprot. torpe. Anya. Koko, Milon. koko. Ay, ayatan ka, koko. Ay, ayatan ka mat, Milon. Mabait man na ay kukaw. Apay ka di, tatang. Ay, sos. Apay yung tatang. Pangatuan, pababaundak matakitain. Anya day ta kukaw. Jay, Day taman oh. Talaw ang nagdadakil at chikininay. Ti arda di tatenged mao. anya? Chikinini ko ng tatang? Dayamat. Day tangarod na day ta. Awan day ta, tatang. Kinagat lang ti lamok. Imposible ang kinagat ti lamok day ta. Babae tinangkagat iti day ta. Uwanan. Babae tinangkagat, tatang. Babae alamok. Anya? Apay, agurigur ka, Kuko. Imal aldawan ngam naka-turtleneck ka. Ha? Kwa. Wen, bakit? Malaminak. Iso ang nagsutak iti turtleneck a sweater. Itaman pa'y nga agurigur ka. Makapagurigur ay ati arak. Kwa, siguro bakit? Mumutan, ajak na iruam nga uminom iti arak. Ibagampay laeng nga saan ka ana iruwam nga aginom iti arak. Kat isula day tati aramidam iti agmalmalam. Ha? Oy, di ka man agngir si akasta, Kuko. Kas kalagngir-ngir si nga aso. Anya lakit din ni bakataya. Agsaumanan. Talagamot. Kanayon kalatan arumrumwar. Di nakpayin matulungan nga agtrabaho dito balay. Pasensya kan, bakit? Pasensya kan bakit? Day tala agkuldit ti ammom nga aramidan. Ada umaw-awak iti cellphone ni Coco Kita at mano sino. Melon, ti agparparang anagan iti cellphone. Sino ngay da ito Bakit? Itay-tay nga da umawawag kan ka. Melon, ti agparparang iti screen ti cellphone mo. Kwa. Wen, ni Milon. Dalakit din na pati nga ibagana. Sino aya da ita? Kwa. Ni ngay pare Milon. Nalipatam ka din? Sino da ita? Awan matamamok a Melon. Kwa. Ni ngay pare Milon yo. Jak amamo da ita a Melon nyo. Di mo latan ikaskaso. Mapanak lang ni Jay Balayda. Taamangan no adda na patag nga ibagana kanya.
Ay, Saus, delikado, pare kukaw. Anya ti delikado, pare nato. Na in love meten kan ni katugangak, pare kukaw. Na, apay nga umisum ka nga, pare kukaw. Da kamin kini katugangam, pare nato. Anya, ay sus, kasanon, di bakit mau? Ay, bakit kulat ta? Jak mat isukat. Nainayunak laeng. Ay, kunak no, makigayem ka laeng kini katugangak, ngam saan mat gayam, pare kukaw. Agdamot ten relasyon niyaw. Nagpintas met ngamin di katugangam, pare nato. Agbagay kami launay. Uray tinagan mi adwa, agbagay. Coco kan Milon. O di, Coco Milon. Masikugak samutan, Coco. Anya? Kasano ko mga agsikog ka? Kat saan ka matang agbinulan? O, nagtakalan di tiyan ko. Di makalmat nga agpaiso ti tiyan mo, Milon. Ay, nagdadagsan ako, Coco. Nas ka na sung batam ti panagsikog ko. Imposible nga agsikog ka. Jackpot yan. Kasanon no talaga masikugak? Amangan no nakabag ka laeng. Iso adi makal ta tiyan mo. Saan ka pa'y amasikog, Milon? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Wilma? 100% Jinky. Adda babae ni Coco. Ti awanan ba in alalaki? Agsaga na kanyak dayjay ako ko. Talagang agsaga na kanyak. Ay na, di mo ibagbaga asyak tinang idanon kan ka, Jinky. Wan, Wilma. Kat agyaman akpaykit di ta indanon mo kanyak tinakitam. O sige, panawan ka pa'y nga ro, Jinky. Ang mga numadanunan nak ni Coco dito'y balayo. Sayang, Anya ti sayang, Milon. kunak no masikugak. Saan mo't kayam? Ay, inagin lang ti tiyan ko. Ay, nagdahanag akitahin, Milon. Kunak no talaga na masikog ka. Delikado akong kinibakat ko, no kastaman bilang. Papanam, Jinky. Nakapaldas ka mat. Wan, Coco. Sa dino nga ro ti papanam, kunak. Mapanak iti ayan ni Manny. Asino aman eh? Gayam ko. Itamampay nga dagayem mo nga agnagan iti mani. Kaano pa yan amom day ta amani? Itay laang. Anya? Itay laeng kunam? Wan. Mapanak iti balayda, itamat laang. Anya ti aramida mi balayda? Di mo naamuan. Bikatak tumaten nga agawid dito'y balay. Anya? Nagpatnagmat ngagpaiso asan ang nagawid ni Jinky. Nakatangkayagan jay init, hindi pa ila nagawid. Nagpatnag iti balay niya ibagbaga ng agnagan iti mani. Nalabit nga isong tagtok-tok-tok. Naklukat ang tiri daw. Ha? Ala, sumrak kan, Manny. Wan, Jinky. Jinky, iso day ta ni Manny? Apay akadwa man nagawid dito'y balay. Agnaudan dito'y balay ni Manny. Agdan na kami matan. Anya? Sana mabalin, Jinky. Asawa na! Apay kit din na sana mabalin? Adan to pa'y babaim abakat? Oh, di aglalaki akmat iti lakay. Anya? Quits talaangan, Coco.
No ammom tag babae, amok mo tag lalaki. No adda melon mo, di adamot manik. Anya? Tatang, ang dalalaki ni Jinky. Di man o may sangitan dito balay kukaw. Basol mo matlaang. No apay ang naglalaki ni Jinky nga asawam. Ay, siya kaya tamapukaw ko ni Jinky, tatang. Ay, tagti asawa. Danuog at topay na ita subsob mo. Amom ita nga ibaga na ita. Kat ang damot babae. Tatang. Anya laki din ni kukaw. Agnakam kaitan. Noan niya tinaramid mo kinli Jinky. Isuma tinaramid na. Tatang. Nalabit nga da nakaamuan ni Jinky nga da babaem. Di na kan kinumprontar. Ta nagpanulot mo't iti sa balay. Tapno mabalos na ka. Ay, nagsakit, tatang. Nagsakit na talaga. Agnakam kan kukaw. Amumat lagayam ti masakitan laglag. Ang singsing patkakiday. Parang ang sinubyan kayaw kinibakit mo. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Coco Milong, dito'y drama tayaw, anyalaki din, insurat ni Teatina Minises. Isagsagot ka na kayo, di Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, manang tarabat. Naimbag nga orasyo amay papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti sabali manen nga istorya, nga inkam pinauluan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo, anyalaki din. Naggapo ang banay. Naggapuag ka di tsindaan man daw. Anya kay dagita ginatang mo. Sa luyot, sitaw, kan rabong. Anya? Apay anatang ti ginatang mo. Karni kumaa, tapno malanitan ti buksit yung agasawa. Nan, kita man dagita anatang? Ay, sos. Nalaylay pa'y dagito yung anatang. Di ka lang nakapili ni ti presko anatang. Malam nga minan, iso medyo nalaylayan dagiti bulong tinatang nga ginatangkaw. Apay nga minamalam ka ama pa nagpalingkay. Agpalingki ka iti masapa. Awan nga min oras ko iti agsapang agpalingkay, man daw. Malimlaan, ti pan nakasangaw. Ay, kahit problemam day ta. No kayat mo ti agsida iti presko anatang. Agpalingki ka iti agsapa. Nagbayag kayo mo't nagsarsarita ka ni Mando di taparaangan ba ni? Kasanaw, pakibiyangan na dagiti natin nga ginatangkaw. Karni ko makanaw ti kinatang ko asidaan ta. Anya? Diyak man amaw, iti dayaman daw. Tunggal makita nak, pakibiyangan nak. Nagadaw, dagiti ibagbaga na. Ay na, kasta talaga, dagiti awan maaramidan na akaaruba. No anya ti makita da, pakibiyangan dan. Nalabaga ti badong ba ni? Apay ko mano, nalabaga ti badok, luta. Kikimatinday ta abado ba ni? Inka agsuka, tapno saan ka amakimat? Anya? Sa maysa, saan mo abagay ti kulor a nalabaga abado? Tanagnisit ka. Ad-adda ang umisit ka no day ta ti badom. Luta. Alaing kakit din agsukat ba ni? Si kamot laang ti kaasi, numakimat ka. Ay, saan na masapol, nagsukatak pa, luta. Saan apod naw, akikimatayin tinalabaga ba daw? Nagrason ka pa ilang.
Ala, makamuka no makimat ka. Oh, papanamaya. Mapanag iti tersina. Anyang itarami dami di tersena. Ay kat mapanag gumatang iti asin ken asukar mi ah. Day talaang timapan mo gatangan iji tersena. Wen, isulaang mati masapol medyo balay may. Anyat lutuin nyo asidain nyo aya. Abo ka, madama nga glutluto iti balataw ni Sara. Balatong tisidain nyo. Ay makaparayuma. Anya, Agsida kayo mo't ay tinaimas. Day lechon manok. Wano lechon baboy. Kasjay. ay awan ikatang mi tinaimas asidaan luta. Ay kat agremedyo kayo mo't ang agasawa. No kayat yu ti agsida iti naimas. Aggagat kayo ng agsapol iti kwartang. Nagbayag ka mo't anapan gimatang iti asin kan asukar, lakay? Kasanaw, kinasarita nakpay ni luta. Apay ni Lota at chismosa. Nagadaw timbagbaga na kanyak. Bawal ka na, ti agbado iti nalabaga, ta kikimatayin. Ken saan ka no, anaimas ti sidaan ta abalataw, ta makaparayo ma. Ay, anya lakit din dagiti kaaruba aya. Naglaing dangag dilaw. Wen nga raw, Sara bakit? Saan tamat ta pakibibiyangan ita? Ngam no apay pakibiyangan da ti biyag ta. Saan nga agpapada ti ugali ti tao, lakay? Adda talaga dagiti managdilaw. Ti biyag ti sabali a tao ti pakibiyangan da. Imbes at ti biyag da. Kita na kita agasawa banay kan Sara. Agudong dalaki day. Kanayon da nga agudong ngem awan mo't makukwartada. Agraraman da mo tabak na nga. Naku namon, Tate Edmundo. Nagalas pa'y tibado da arumwar. Nagdaan tibado da. Ay, piman da mo't ngagasawa. Nakakaasi tilang ada. Kita am rubayan da. Nagadaw tiwara. Di da pa'y makadalo si rubayan da. Day tamat ti dilaw kadakwada nga gasawa. Di da pa'y makadalos iti paraangan da. Agkakaiwara dagiti plastik kan bulong ti kayo. Kita am pa'y bubong ti balay da. Aglatlatain. Di da pa'y masukatan mo ti bubong da. Kasano kumasukatan da? Katawan lang arudan ti maigatang da iti naimas asidaan da. Sa bagay Isu apimpi mandamat nga agasawa, tata. Anya ngay da kita imulmulam dito yung rubayan nyo, banay. Tarong, mandaw. Anya? Tarong? Ay, ukra ako mati imulam nita. Saan atarong, banay? Tarong ngamin, ti kayat ko nga imula, mandaw. Moho, no siyak ti sika. Ukra ti imulak nita, banay. Nalaklaka biyagay, kin nagagat ngagbunga. Ha? Aya, Wen, mamati ka kanyak. Ukra ti imulam nita. Saan kat atarong? Nakasusuon ka mat iti batya, Sara. Papanamaya. Mapanak aglaba a iti karayan, Lota. Aglaba ka manan? Naglaba ka lang iti kalman. Ay nakanayon kalakit din nga aglablaba. Naurnungan kami ngamin iti mureng. Isung ado ti lalabaak. Apay nga ijay pailaang karayan ti paglabaam, kat adamat gripo dito ayan tayo. Nabibiit matlaang ti aglaba iti karayan. Ken nagbiit ang mamagaan ti lupot. Ay na, isumatlaang no dito ikan nga aglaba, Sara. Saan kan amapan ijay karayan? Anya?
Kalding ba ito ko banay? Wen tata, agtarakenak man iti kaldeng. Apay kalding pa ilang titarak na baka kumaa tadadakal. Kalding laeng ti kabailak ataraknen, tata. Oh, nagkutong pa na dyan ginatang mo kalding. Di ka lang nakapili mo dyan. Ha? No sakti si ka, baka kumati ginatang ka tapno dakdakal. Ken dakal tao ti maganan siya no ilakaw. Tata? Agpanunot ka mo't paminsan banay. May mayat ti baka atarak na ngamday takalday nga kaslag saraw. Oh, anya laki day. Nagsapa ka mo't arimwar banay. Sa dino ti papanam. Mapanak agtrabaho, nana. Alas 6 pa ilang iti agsapa. Mapan ka nagtrabaho. Anya nga oras ti trabaho maya. Alas 8 iti agsapa, nana. Alas 8 mat gayam iti agsapa. Di uray mapan ka iti alas 7 kat mabalin. Saan ka amala daw iti trabaho? Ha? Ay, isungarot ti kayat ko nga oras sa papan ko iti trabaho, nana. Wen, ngam na sa palauna iti alas 6 apan nagtrabaho. Idagla daw mo matbasit Ay, sige, nana. Panawan ka ba? Ay, mabitla ang banay. Adda ka di pa ibagam, nana. Saan kan sapay ang nagdigos? Agdigos ka mat amapan iti trabaho. Madlaw iti buok mo saan ka nagdigos. Ay, nagdi ko sa kiti parbangon, nana. Saan la amadlaw, kaputan, na magaanan ti bukaw. Kasla saan ka mat nagdigos? Nagangragday ta buok mo. Nay, si kamot ti masabat ko, o Sara. Nagkapam? Ay na, napanak gimatang iti sardinas, Mando. Sardinas? Si dain ti asaw, wano pusa? Ha? Si daan mi akan nilakay ko. Ay, anya laki dain. Piman kayo magnyagasawa. Gumatang kayo mo't ay tinaima sa si dain yaw. Ipakpakan ko lang iti pusa dahi ta sardinas. Anya? Nay. Sapay, daytay na lakalaan nga klase ti sardinas dahi ta ginatang mo. Ay, saan anaimas dahi ta, Sara? Ay na, dahi talaang ti kabaulak agatangan, Mando. Anya nga iti serserbi nila kayo mo agtrab-trabaho iti opisina. No saan kayo mga agsida iti naimas. Piman kayo talaga, Sara. Ay, apay ngay, bakit? Anya nga apay ngay. Why? Apay aya ba ni? Anyat pa kasiksikuram aya. Dagiti ka aruba, tunggal makita dak, dilawan dak. Ay, di mulatan ikaskaso na gita a klase ti tattao lakay. Agtrabaho kakit di iti nasayaat. Awan la ti maararamidan dagita a tattao. Laplap dakla ang tibagay kasumong bat, bakit? Ay na, imbagak moten adi mo idan pampansinan. Di mon maliklikan dagiti tattao ang nagalas ti ugali na. Pakibyangan da amin a makita da. Ngam di da mo't makita ti bagbagida. Uwan nga raw, bakit? Ay, kunamlan, perfecto da ngagbibiyag dito rabaw ti daga. Rimor manan dagiti agasawa. Papananda nga tamanan aya. Kanayon da arumwar. Saan damot nga ron nga agsuksukat. Iso a kanayon tibado da arumwar. Piling bak nang mo dagiti agasawa. Nalabay tamapandamanin agudong. Ay, inal daw lakit din ama panda agudong. Anya laangan nga itar aramidon da ijay tiyendaan. Agpasya-pasyar siguro, Oo, ado na amin da itangar aramidon da. Imbag kumamot ano ado ti kwartada. Kanayon anatang ti sidsidaan da. Uy nga raw. Tunggal masabat ko ni Banay. Natang tilinaon di market bag na.
Talumit na nagdadakkel a baboy dahi ta ginatang mo, banay. Wen man daw, imbagla at taraknag. Oh, jay ko maboryas ati ginatang mo. Tapag isunto no dumakkel. Malugi kang agtaraken no dakkel a baboy ti ginatang mo. Ay, ayos lang man daw. Agsaysayang ka lang iti kwarta. Imbag kumaano ado ti kwarta yung agasawa. Ha? Inton maminsan, usaran ti panunot mo. Saan ka? Basta gumatang latan. Urnusin niyo mo dati magbagyo yung agasawa. Awan pa'y nasaya at nga ramid yaw. Apay anagadumot ita tao di ta balay da bani ken Sara. Uwan nga agpaisaw. Nagpipintas pa lugan di nakaparada di ta paraangan na. Agpaskin laki di dagiti agasawa. At danangag ko nagungik ababoy iti parbangon. Nagpartida laki di iti babaw. Itaman pa'y anagado ti bisita da. Napnomat ang tilugan di ta paraangan da. At dapay di ta tilugan ni congressman. Anya? Lugan ni Congressman? Kunam? Luta? Wen, saan la ang alugan ni congressman yadda di ta? Anya pa'y? Luta? At dapay di ta ni mayor. Anya nga itar aramidin dagiti politiko di ta balay da Sara. Nay, da kayo gayam, lota. Man daw. Banay. Apay anagado ti bisita yaw. At dapay da Congressman ken mayor. Kwa, awisen kayo nga may dita balay no madamdama Pakibagayo matan kadagiti karro batayaw. Mapandamat makipangan dita balay may. Ha? Ay, wag, sige. Bapan kami di tabalayaw, inton maramdama. Nagaduti tao. Ganyan nagaduti makan, luta. Wen nga rod man do. Kas lapas kan mo tan tibak nang ti mapaspasama. Wen nga rod. Kala at daytoy a panagpasken da Sara ken banay. Ne. Dangalamot iti mikropono ni banay. Naimbag nga oras tayo amin, kakabsat. Kastamot tan, kindi kasinsin ko a congressman, ken uliteg ko ani mayor. Kasinsin ni banay na congressman. Kan ulitag na ni mayor. Pagyaman aglaunay, iti tatarayaw iti kasangay ko. Kadagiti amin na dimmaray ita, maikan iti sangaribaw. Ay, agawit tayo. Kababain. Wen nga agpaiso. Kababain. Inuy-uyaw tayo da bani kan ti asawa na. Ngum addamat gayam kabaulan da iti biyag. Nagsimple lang ti panagbiag da. Uwing nga paisaw. Anya pala tar aramidin tayo. Umanaw tayo. Tanay, kababain. Ay, di kayo pumampanaw. Tata, nana, mandaw, luta. Agdaw, iti sagsasangaribaw. Kukwayon. Kababain, banay. Inuyaw ken dinilaw da kayong agasawa. Madumag gayam ti kwartayaw. Wen nga agpaiso. Mababain kami kada kayo nga agasawa, bani. Pakawanin da kami, banay. Nagsimpli kayo lagayam nga agasawa. Ala, di yun panunutan day ta. Tinapatag kat nakaamiris kayo. Saan arumbang akid ngan tayo ti pada tayo tao. Dakas nga ugali day ta. Nagsingpit kayo nga agasawa. Uray na pinaspasakitan da kayo. Kit saan kayo abimalas. Nagululimag kayo latta. Dakas nga men ti agaapang agkakaruba. Iso asaan kami na nagtagtagari.
agpipinatag tayo ki day ngagkakaruba. Liklikan tayo ti dagas nga ugalay. Ulitan mi ti agkid daw iti pamakawan kada kayo nga agasawa. Bane, Sara, agsingsingpet, kan agbalbaliw kami. Leksyon da ita, kadagiti nalaig nagdilaw. May mayat pa'y gayam ti panagbiag da itaw ang madildilaw. Iso na sayad may, ta nagbalbaliw kayaw. Anya laki din aya. Mala, papagayam. Ditan ti nagpatinggaan ti may sapay a pakasaritan iti biag, nga intay pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Tia Tena Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panagdenggay.